Shubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA ka umsning u Dr. Celestine Lingdo, ulaong ba ula longteng kumu ex MLA jong ka umsning, hadian ba uba Jason ula Syajid kumu MLA, Henry Menta uba Jason ula kala ex MLA, hadian ba mau ula job biang. Henry ulaong bangimday ban klat pat ya katong, kata kalong ban wanra ya kejingkala haka imlang kasalang haki shnong kitau, haka yok kakot, bar kajis ngutu jingmut iwe pat, ladang ia teli ke babaha ka ap haswa jongi. Ya kini kikentin ula penpau haba ajengkran haba penithu ya u syakaseng NPP ha umsning blok kebalalong menta kasngi. Parlok ki belayawan ban pensingan yang ban senran yang nang ne nasional na kiwe ki snong ru ki badan sabaru ngantip ki yo sngo ne ya kan ne ka jingpen sawa ki bapoi kamslem ki don sabar te ka basngo tuna kalong ba ni don ka tim yang ngate kam so tu maisu na marbelei lap yang so ha lapen baptis yang anadu kadre tarik u agos ha office jongka parti asulok no ke hakajingnya pun kam bat hakajingnya lek sarum sanang ni klam yo bania consult bania song meeting kumangi dewan song angne te kumu MLA jongka umsning mereka beli Pak Jason, ibadi ex-MLA. Ngaruh ngadai ex-MLA sipor, mau Pak Jason? Ngadai MLA bengkong joko umsning, wan Pak Jason ngakela ex. Wan Dr. Pom kela ex Pak Jason. Kadai galenti ya. De hapreng jong kata galenti ya ngimdai ban klet pat ya katong. Katong kalong ban wan ra jingkelah haka yung langsa alang haki sunong githau, haka development, haka yok kot pat haka jingnya sotu jingmut iwe pat. Ke baro ke bangila bania trelang ke bangila bania flu jimut mo. Ngin saya syong bat ngin saya plan. Ke bangin ya spelut mentate katrai kolong ba Kai ke bangilun kamal le ngin saya le. Ke nakabenta jong ngaru kadai kesin beningkong bangawan rum hang nehi. Te Henry kamde tang hane bangawan rum ngalawan giksa sa aying ima susulong mo. Ngila li song kai stang. Te ngini terkat ngatarai ladang ia teli ke babaga ap yang ini hapok kalentiat ke cumi te ngatarwa ka jisungu ke junga bali ba ngaru ngarai bani donlang hne kadau kalong ka leadership ke ba I chief minister jungi mo Konrad Sangman ke quality ke ba udon ke quality ba Ima Preston idon ladang ifon laraki pick up, laraki bunkam, ki call back. Kita kalau mas mo tunat ting wat mana aku mu doktor por bangam patlong MLA te dalam ba phone ban call back ngaklet. Mo te Henry wat haka kerdan jong chief minister udang ken mau ban call back. Kita pen iba ka quality jong ka leadership jong kadang. Te ngatrai ngampat keras ke armenit babu. Ngaku kerdo ya baro ki balayawan do ngamda dei ubanang banduai play tenrai habangi mo ni wish good luck ya baro ki bawan ni ekit pop ki yang de ban penkin mau ya kajing sitom jong isar Preston ngam kuasu penkin mau ya fit tementa ngali kindu I office ladam dan baitu te ngau mai sir your fit as a fiddle mo ngakermen ba nang ne sekmat ngitang la ban dedicate yang ngata baki beliau kipet dan balik usnyo ki ong ubun ai dia how to ubre mo nakadaw jong juli dekat ke bangadon ni Asia sar ka tapi tinga kermen ba ka jela ke jongi kan mentoy leng ba ka leadership ba ki leader jong ke NPP ka ai dan haki kindat singi ngata rai pilai I social media sin beningkong bahiar ke aeroplane hapok pung umiam mo Telara katu ke projek kaya sukmat. Katu gejing keno bagi driver taksi name gahlaya kim yo passenger mo. Ngatrai kan sol kindia. Ki passenger na Guwahati ki lawan be direct na ka plane ha umiam. Na umiam pat ki taksi jongi ki lokal ngin sakit pat ki passenger sigi bentaw pero jong ki jaka jumok kan. Lalagi page kalau simple tenre da page ya kalentia ke jengai pat kalau ke jingker ku ki local taxi drivers
Tiga ni di kecing yo i jingai dok chief minister. Tenda kalian jonga se simpan.